Sa kemarin kita, hello? Hello, Kakabsat. Good evening. Good evening. Okay, so we are about to start our Lifeline topic review, Kakabsat, and last week's message. So before we start, I want to welcome you all with this topic review. I hope, Kakabsat, nga amin tayo nga talaga ket excited nga ag-learn manin, not just you, but every one of us, Kakabsat, ado ka talaga digiti ma-learn pa if we dig deeper on the word of the Lord. So, Kakabsat, please settle yourselves as we will be listening to the sharing of our panelists, as we will be learning from the word of the Lord. So, ado pa'y talaga, Kakabsat, iti kasapulan tayong utuben. Ayan. So, narigat met no, paraw po nga talaga iti word tayo, because if we look into it, there's more, we cannot contain the message of the Lord with just one sitting. So there's a series of topics that we will be looking into. So tatakakabsat is that a message tayo last week by our speaker, Kuya Petronilo Andres. So praise the Lord for his life. The digiti topics, pointers nga impaay na kada tayo kakabsat. And it is indeed a powerful message if we just look into the word itself. Okay? So ado nga talaga, kabsat. So welcome everyone. No, adapay dagiti ka sa pulan tayo nga i-encourage, sa pulan tayo i-invite. We encourage everyone to send this link. Naka-live dati ka kabsat, isend nyo lahat ka dagiti kontaksyon so that they too may be able to understand clearly the word of the Lord through this Lifeline topic review. Sige nga rod kakabsat. So, as we will be starting, let's open this in a simple prayer. Let's bow down and pray and feel the presence of our Lord Jesus Christ. Amami nga nilangitan, pagyamanan mi dayto nga gundaway, dayto nga oras, Lord God. I believe, Lord God, that you are the one who is the source of everything. Your hand is always on the move, O Lord God, kadigiti biyag iti may sa kada kami. Amok, Lord, nga adu digiti pagkasapulan mi pa nga awaten king ka, because indeed, Lord God, your grace is sufficient, your grace is bountiful, O Lord God, your power is perfect in every way, O God. Katat Lord, italek mi deti nga Lifeline review mi. Amok, Lord God, nga sikat mga lang timangi paay kada kami iti naan-anay ang kinasirib, so that we too may be able to deliver your message to your people. And even, Lord Jesus, we pray for our brethren nga agdingdingi kita tangagundaway. We pray that they may also set their hearts on you. And through this Lifeline review, God, agkaroon iti transformation, agkaroon iti deeper understanding of your word. Because your word is more than enough, O Lord God, to sustain us in our needs. Lord, we entrust to you everything. Even our panelists, may you grant them, O Lord God, a cheerful heart, a joyful heart, as they will be sharing their experiences and how faithful you are in their lives. Lord, we entrust to you all these things. In Jesus' name we pray. Amen. Sige, kakabsat. So, last time, adagayan pa lang kakabsat, iti kasapulan tayong mamamam mo. Sige. So, madanagan ako mat kakabsat. Even though I have been speaking so many times, adulat tama digiti kasapulan nga iyan i-develop or i-explore iti working ni God iti life ko. So, tatakakabsat, I want to introduce to you our panel members. So, ada iti upat nga makadua tayo tatakakabsat, and jakarod baybayaganan kakabsat. So ada iti Mesa. Okay, Mesa kadigiti panel members tayo kakabsat, ket Mesa nga Mestra Ijay Ilocos Norte National High School. He is actually a graduate of Bachelor in Secondary Education, major in Mathematics. So tata kakabsat, let us welcome our sister in the Lord, Sister Precious Agunoy. Good evening, kagayem ken kakabsat.
So, na may sama nen nga oras tintay pinagkakadwa ket awisen kayo amin lalo kadagiti contacts nga dumngeg iti detoy nga topic review kakalsat. Welcome. Okay. Thank you, sis, for encouraging our listeners, our viewers to really join us in this Lifeline review. So may kadwa ka kabsat, ante umad adayo iti profession din, may samit lang nga nalaing nga mangisuro. Although, adbay talaga dagiti challenges nga iti biyag, but I can see in her that she is really full of passion in the Lord so that through her life, others may also know Christ. So that kakabsat, i-introduce ko met kada kayo, batch mi met laeng, she is graduate of Bachelor of Elementary Education at MMSU CTE. So let's welcome kakabsat, our second panel member, Sis Jam Lacuesta. Sis? Good evening, kakabsat. So, siyak ni kabsat yu ajam. Ket maragsakan man tanadanunan man dayto yan nga opportunity nga makapag dingeg tayo ti sasaon ni Apo Dios. Ket ilipas tayo nga ro naging kana. Ilipas tayo nga ro dayto nga panagdingeg tayo kadayto lifeline topic tayo. So, God bless. Okay. So praise the Lord. Sis Jam. Naman niyo pala i-end kakabsa tayo, di kayo palag-lilib. So i-end tayo ka, no? Until the end. So we stay together until the end. Tikat na sawan, hanyo i-edit the pala. Yeah. Baka kit di inidap yung dagos yan awanin. Okay? Okay. Our next panel member is, of course, she is called to serve as one who treats patients. Although napindas mat ka talaga iti working ni God iti life na. She is very active in leading people to Christ. More than just profession kakabsat ket makita tayo in her life that she is passionate enough to use her life for the Lord. So let's welcome also our panel member, sis or Ate Tin Oreo. Ate? Welcome, Ate. Praise the Lord. So, naimbag nga rabi, day amin gagigim ken kakabsat. So, kahit ko lang met nga kablaawan pa, digiti dado mga kakadwating agbuy-buyat ta. So, kasla ko madigiti contacts nga nakijoin met itata. So, makipagkadkadwa kay tata kanyami. And, DJ lang. Thank you and God bless. Okay. Tapos lang nga babain, dapay lang kakabsat. Nakita tayo yung kudam-gamaya. Makasano ti tiger nga at kanya da or lion of Judah that is working in their lives. Sige, and our last panelist, estudyante Suna kakabsat at Inkat. He is a grade 12 student and one of my contacts. So praise the Lord for the life of James de la Cruz. James? Nimbag nga rabi kanya tayo aming kabsat. Welcome kadagiji nag-participate tatta. And I hope kadati aming ket sumrek talaga jiji sasaon ni God kadiji posposo tayo. God bless. Okay, praise the Lord, bro. So here they are, kakabsat. Digiti makadwa tayo for our lifeline topic review. So, hindi nga ron kakabsat, i-review or let us try to look back with what we have discussed last time to the life of Kuya Pet. Nung malagip tayo kakabsat, our topic is about Jesus as the bread of life or ni Jesus iti tinapay itibiyag. So what does it mean to really have Jesus Christ as the bread of life? Diba? It tells us that really through Jesus Christ can we only find satisfaction. Ada kanya na kakabsat, digitay pagkasapulan iti tao. Isuna kumbaga ikinubus-busog kanya tayo not just physical but spiritual. So ada ti talo nga puntos kakabsat na in-discuss ti Kuya Pet last time. And the first one is ni Jesus iti tinapay iti biyaga. Okay? Ni Jesus iti tinapay iti biyaga. And if we have seen the goodness of our Lord Jesus Christ sustaining us kadagiti pagkasapulan tayo anang aron iti response tayo kadagitoy. So makita tayo damdaman ana dagiti sharing dagitay kakabsat tayo kakabsat. Okay? May kadwaket.
masidig kini Jesus ket saan mabisinan. Okay? Kuno kanya it mabisbisinan kakabsat. Ang rabi kay ba amin Okay. So nakikitan tayo kabsat hamad lang at ipakabusugan iti tao ket bizay mismo nga makan or dagiti naisagana yan ti lamisaan tayo kabsat. So the Lord is telling us that considering Jesus Christ as the bread of life, awan iti pagkurangan tayo. Okay? And may katlo is datoy kunanad to iti mamati ken Jesus ket saan mawaw. Okay? So adaligiyay bagbaga dito kakabsat that proves really that through Jesus Christ we can have the fullness. Ayan. So let us uh, grow together, sticking together in the Lord kasi awan mo nga talaga iti sa baling nga source na pagdakwanan dagito nga uh, pagkasapulan dayo kabsat. Okay? So as we will be having our sharing, so dagiti puntos tayo kabsat, and I would like to encourage everyone to really listen as we will be discussing these points, as we will be reviewing the word of the Lord in John 6:35. So kung namin iti John 6:35 kakabsat is, kinunan ni Jesus kadakwada sa kitinapay tibiyag, ti umay kanyak din to mabisinan, ket ti mamati kanyak din to mawaw. So dito pagpuligusan kakabsat, dagitay pagsaritaan tayo. Sige, so dawagan man, dagitay kakabsat tayo, no ready damat laeng. Ready kayo kakabsat? Alam ko, suruan tayo matasit. Ayan, seryoso tayo unay. Anyway, we have really to become serious in the word of the Lord. So our first point is, kunanadjay ni Jesus ti tinapay. Well, ni Jesus ti tinapay iti biyaga. Ni Apo Jesus, laeng ti pudpudno at tinapay ti biyaga. Ana dagiti mangipaneknek na adda kayo, kada tayo, ni Jesus at tinapay iti biyaga. So makita tayo dito kakabsat, no ana dagiti na receive iti may isan kan ana dagiti working ni God in the life of each one. Sige, so kaya tuman nga rugyanan net iti siyempre lugi mo lalaki nga umuna ya, babae latan. Pero kita man kin ni Ate Tin. Okay. So, hello Ate Tin. Ano ba di encouragement ni God kanya ate? So, once again, kakabsat na ibang rabi itay amin. So, pudno launay DJ kuna na ito nga rod nga ni Jesu Kristo laeng iti pudno nga iti tinapay iti biyag ko na ito. So, ano di si mangi paniknek nga adda kada tayo ni Jesus sa tinapay iti biyag. So, umuna amin nga talaga ket before nga talaga met idihang po nga talaga na receive ni Christ is adupe lang talaga met igijay itis desire ko nga pang physical nga talaga dijay no ana iti makapnek iti flesh or iti bagi ngem iti met na awat ko ni Jesu Kristo ket nakita kla unay dijay babaen nga talaga iti sa una kasi kunana met ijay word na ijay Matthew 4:4 nga kunana ito Ilocano ngamin ket nga saan laeng ay ngem insungbat ni Jesus kun natin sa santuan asurat saan laeng at tinapay iti pagbiag ti tao no di peket iti tunggal balikas nga agapo iti Dios when pudno laon ni deto kakabsat kasi di ba ti talaga basic need nga talaga iti tao or may sa kadigi si basic needs iti tao is food nga talaga si physical ngem no muna ek nga digito iti or isu iti mang tetipan na kapneket haan nga talaga kasi adalata di times nga mabisinan ngem idi na-receive ko or naawat ko dito nga sa iti Dios regard ko na ito nga titunggal balikas so di babaen nga talaga iti panagaramid iti pagayatan na and di babaen nga talaga iti
tulnog ka di sa una nga ito'y ko idi nga talaga nga nakita nga tipud no lang gayam nga pakapnekak is babaen iti sasaw iti Diyos ken babaen at talaga si panang tulnog ko iti pagayatan na. So di lang Clifford. Okay, praise the Lord, ate. So makita tayo that there is indeed an effect kakabsat nga talaga kadagiti mangawat kini Jesus Christ as the bread. Kaya, so nakikitaan tayo de sharing natin kung it is just a matter of living out na ana DJ rin na si kayo. So yung baga namang mga tayo kataan lain na mabaling na it is without effect. Okay? So dikit kitaan tayo DJ. Sige, so ipasak man nga rod kini Brother James. Ano ba bro, dagiti mangipanek-nek that you have received really Jesus as the bread of life. Kinya kabsat ket mangiglas ba kuya? Well, bro, na lang. You can Sige, hear you loud. Kinya kabsat ket no ni talaga ni Jesus Christ ti kinapay ti biyag ko. Dapat ket agbyag na talaga para kinya na. Kasi ti tinapay para kinya kabsat ket inaldaw-aldaw deta nga makmakan. Hangakas lang nga cake lang nga for special occasion lang nga ano. Sang sagpaminsan lang. So, no ket tinapay so na nga dapat ket kanayon nga makmakan. Kasi kasi hanlang nga hangan lang ti physical di pakpakanin tayo no ket spiritual met. For example, di physical no anti pakpakanin so na mga 1 week 2 days 3 days mabaling agkapsot. So ka jimet di spiritual mabalin met agkapsot tayo ken di faith tayo ken ni God no han tayo mga agbasbasa imed meditate ti sasaon. Di lang siguro kinya kuya. Okay. Praise the Lord. Lang siya mismo iti na-encourage, ayan. So, it's a difference between a cake and a simple tinapay. Magkit-kitan tayo nga mingit, di ordinary nga tinapay, di tayo kayat ayang sumut gayam ti kasapulan. So, praise the Lord for that revelation, kabsat. And it is indeed very timely nga amin tayo talaga kaya we take in that bread of life. Kaya kasigid ko ng rod, haan tayo nga pumigsa, awan iti pamigsa tayo nga mga ramid kay pagayatan ni God if we do not take in the bread nga agpaay metlaeng kini Jesus Christ. Okay, praise the Lord, bro. Nagkabkabada di kita duwa nga teachers and ayan, usually estudyante lat agkabkaba ng even teachers ket agkabada met kakabsat. Okay, praise God. Inte nga rod met kakabsat kini sis Jam. Anamet ti kayat mo nga i-share sis. Shakmet kakabsat ket kada iti nga point number 1. So di kunada nga food is one of the basic needs iti panagbiag. Ket nakunanamot dito nga dapat ket haan naklang nga agbiag base kadagiti na impisikalan nga banbanag kasang kum iti makmakan ko. So naianak ba dito nga nupudpud nun nga adda kanyak ni Jesus Christ, the bread of life, is adamutin iti strength ko nga ag-obey ken kuana. Nga haan nga mabaybayan iti panagsurot ko ken kuana no ket di addaan nag iti di ragsak ken excitement nga sumurot iti pagayatan na. Ken may sapay ket di pa nag-desire ko talaga iti sasaona nga di ko na nga rod di 1 Peter 2:2 to really crave kada ito nga word ni God. Di ba no da iti crave ket talaga no uray awan di taon nagtibalay ket mapan agsapol. So kajenak dapat nga agsapol iti sasaon ni Apo Dios supudpud nun nga adda ni Jesus Christ kanya. So DJ lang kanya. Okay. Thank you, sis. Ayan, kada talaga impact na dapat kanya tayo DJ kang kanin tayo. Gusto mo't ayan no kitkitam ket mangang ka, naku physical, tapos ibagam to pala ang ket mabisin na. Kumbaga, dati ma-remind na kita yung part na nga, when we eat, di ba usually, we take in until we are full. So, kasapulan tayo gayam kakabsat that we have to really be full.
so that we can gain the strength that we need. Okay? Alangan mga may sakot salad, kutsara. So noon naman di kasapulan din ti may isang aldaw or may isang work, it is proportional dapat kadi pinag-take in tayo. Okay? Na nagkita tayo kung nalagaan, di nalagaan mo talaga take in Okay? Praise God, sis Jam. Sige. Ada pinalipatan tayo? Ay, dagaya. Sige, let's listen also from our sister Precious. Sige. Praise the Lord. Nimbag nga rabi itayong manen kakabsat. So in addition, karigi jay na ibaga dito'y kakabsat. Nga, ti makita iti ni Jesus ti tinapay ti biyag. Ti iso na lang talaga iti maka-satisfyan tayo. Noon kas nang kumano iti physical ket mabalin nga nangan tayo tayo nadaratek mabising kanto manen kadaanan. Pero once nga siya, personally nga adda kanya ko ni Jesus Christ nga naawat ko iso na bigang tinapay iti biyag. Ket hanak nga ag-crave iti sabalin no diket di iso na laeng. Kasi rod ije 1 Peter 2:2 nga iso lang dapat jay lang word nga laengen. So ti way nga mang proof or mang paneknek ba nga talaga nga naawat ni Jesus Christ. Naawat ko ni Jesus Christ and as bread of life. Yan nga ag-crave iti na inlubunganen, di ba? Kasang ko maidi before nga naawat ni Jesus Christ ket nagadupay lang iti desires. Iti lubong nga no pagtrabahuan gijay gamit nga maala nga iso ti i-crave iti tao nga nainlubungan. Pero once nga naamamo ni Jesus Christ, naawat ni Jesus Christ, agbaliw amin ti jayen kundi ay di jayen and nilang ang Jesus Christ ti crave kon kasi iso ti makasatisfy lang kanya. So dijay laeng kakabsat. Okay. Praise the Lord, sis. Only Jesus Christ can satisfy. Lang kasi tinaawatak Ano ba't paborito nga kang kanin kabsat? Pinakbet. Pinakabet? Aglalao ka rin Sige. Mabali siguro pag-reflectan tayo, digay paborito tayo nga kang kanin, di ba? Kapag ulit-ulitan tayo DJ because we know that there is something unique in that one. And if we can see that Jesus Christ is unique in every way and it is only through Jesus Christ that we can find satisfaction. Gusto nga talaga, we have to take in. Aya, sige, kakabsat nga rod. Okay? Anyway, if we look into this one, nalawa pa kakabsat, ang mo kung ado pa digiti possible nga i-reveal ni God kanya tayo, but we are just given 1 hour to share. And through these leaders, ang mukmat nga, ni God will speak personally. Okay? Sige nga rod kakabsat, intayin Jay, sumarunumit nga, punto, iti pagsaritaan tayo. Okay? Iko na nagtoy, ti umasideg ken ni Jesus ket saan ang mabisinan. Sa sinuman nga umasideg ken Jesus ket saan ang mabisinan. Ana dagiti kang runaan nga aramidem tapno saan ka amayadayo ken mabisinan. Kasanom nga maliklikan dagiti na dumaduma nga offer ilubong nga makan. Okay. Sige. I'll give you 10 seconds to compose yourselves. Sige kakabsat. Naisam damit kidi. So kaya to sa one, that is really working. Rugyan tayo matkin ni Sis Jam. Sige. Point number 2 kakabsat. So, iji question ket ana nga rod ti kang runaan nga aramidek tapno saan na ka maiyadayo ken mabisinan. So, iji nga rod nga titinapay ket talagang maysa nga kasapulan tapno agbiag. Ket daytoy pay iti rason tapno no apeng agtrabaho ti tao, di ba? So, kanyak tata tinakita kakabsat ket ni Jesus Christ lang talaga iti makasatisfy nga rod apay nga sabali pa lang iti sapulok. So dapat gayamen ket unaek talaga
nga sapulen ken umasideg ken Jesus Christ kasi He is the bread of life. No kanya na umasideg lang ken kuana ket saan akon mabisinan. So dapat digit pamatya nga babaen iti sasauna is haan akon nga tay agsapol iti sabali ken the question na pa is ano ti aramidek tapno no maliklikak dagiti na dumaduma nga offers iti lubong nga So in my decision making dapat is based na latta iti sasao ni Apo Dios. No pudpud no pa talagang adda kanyak daytoy nga tinapay. So dapat ni Jesus Christ lang iti pagibaseak haan nga dagiti base iti emotion wenno ti nainlubungan kasi no once nga nainlubungan ti pagibaseak ket mabalinmet nga nainlubungan iti maalak. So, base lang dapat iti word ni God kanya kakabsat. Praise the Lord. So, ibasar ka na kakabsat. Ibasar tayo. Digiti decision making tayo iti word ni God. Okay? Tapnohante ka nung nga mabisinan. Kasano nga rodon na awan ti makan, anat obraan kay tayo ba usually? Di amen, agsarak tayo. Okay, do not let us not be beggars nga rod ako nada in our food. No kaya tayo pailaeng kakabsat, let us try to or let's make every effort to really look for that food tapno di tayo nga mabisinan. Aw man siguro ti tao nga mabisin nga bebean na lata di bagina nga mabisbisinan physically. It's the same thing in our spiritual lives. Sige, so ni Sis Precious. Sige. Kakabsat. So, anya nga rod biti. Digiti kang runaan nga aramidek, tapno saan maiyagayo ken mabisinan. Siyempre, umasideg na ken ni Jesus Christ, the Word. And di laing talaga iti mas lumalim pa'y dapat iti pinang take ko ba. Then kas dibasang kuma iti food inaldaw kumbaga 3 times a day nga mangan iti tao. So dapat kasi na nga tay kumbaga all throughout a day is sustain nakmat iti word of God. And kahit ko lang hindi ko na iti nga kasano nga maliklikan digiti na duma-duma nga offer ti lubong nga makan. So adda dapat iti word nga panghawhawakak nga no adda DJ kumbaga nga i-offer ti lubong nga makan ket kunak ketaan hangko kayat. Yung kasang kumajay jimbaga na jay word of God jay Mark 8:36 nga adda aya magunggo na ti tao no tagikwa ti entero alubong nga mapukaw na met ti biag na awan. So kung na ti offer ko mati lubong nga makan, for example kasang kumakanyak may sanak nga agwo-work na the offer iti sabali nga place and amok mo ti jay ba nga han nga in line with the will of God. So pero mas kumarakdakkel DJ iti offer nga sweldo kada ana pero since adda deti nga word of God nga panghawakak hangko nga grabon DJ kundi ag-stand firm nak lang para kanya na. So sample. So DJ lang kabsat. Okay. Sige kabsat. Ano yung bagamon? Okay. So summarize yung baga ni Sis Precious is may isa lang na nagtatak kanya. It is drawing ourselves near to the Lord. Tapno di ka mabisinan umasidig kayan jay makan. Sumat aya orada kadkan orada digiti makanan no dito yung kayat na take action, we will end up still nga mabisbisinan. Malagip ko lang kakabsat that a feeding of the 1,000. Can you just imagine that one? If we do not know no anat pagkapuanan nga talaga di source, we cannot really feed others. So looking into that one, amo dagiti disciples no sinot ni as it ganda ngamin so that they can also satisfy the need of others. Aya, so nga datayo kakabsat if we are entrusted with people or if we ourselves know nga kasapulan tayo iti makan, let us draw near to the Lord. Okay? Sige.
ni Brad James. So, di met kinya kabsat. Adalang na form kinyak na question. No apay ba mabisbisinan tayo. Slang ba kanain tayo nga kurang iji word ni kad no iji makan. Iji no iji tinapay nga kun kananita. Apay ba nga kapkapsot akapkapsot tayo when ipangmati tayo kinik rice. So i reflection ko kinya kapsat ket baka kaming nga nga hantay talaga nga kinnan iji kinapay when iji word ni God. Islang gi quiet time lang ket islang binasa tayo lang nagpray tayo islang awan manin di kami kinyakabsat no talaga kinnan ko no inawat ko talaga iji sa ni God. Ket dapat talaga ket ada iji bigsang may pakita. Dapat ket ada iji application nga may pakita no talaga kinnan ko no talaga inawat ko iji sa ni God. Mabaling amin nga kas lang inaccept mo lang hamo kinnan nga talaga. Kasi kinyakabsat ket no talaga kinnan tayo iji sasaon ni God. No di no iji sasaon ni Christ ket ada iji piksatay talaga nga mangobra. Islang amin no antay talaga kinnan iji sasaon ni God ket islang awan excitement ko no awan talaga iji application nga obrain tayo. Islang awan piksa tayo kumbaga. Di lang siguro ti sharing ko kaya. Nang kang bro. Ampay kaya. Anti word ni God bro. Ay, when ako yan. There's the Lord. Okay. Niya kakapsot ayan. Orita na pigsa ka mat bro. Manot na siya ramanan. Amo no manon. Ada dun sa pe siya mo siya bro. And that is really praiseworthy of the Lord na no kikitan tayo but it should take effect. Mga naman di kang kanan tayo. Yung dito yung nga kingnan ako na ni James. Awan talaga iti maubraan awan iti impact na dagitay word ni God. So pag-reflectan tayo di ka that if we are having our quiet times already, ano ba nga talaga iti klaro na ipapaay ni God kad tayo kadigit makan or spiritual food that we take in. And lastly, kakabsat for the second point, ayabak mga rod ni Ate Tim. So, sige kakabsat. Kaslamat lang DJ, na-share yung tatayin. So, di ba nga talaga ngamin ket, di makan ket, iso talaga iti kang runaan nga masapol iti tao. So, derimet the question namin ito is, dagiti kang runaan nga aramiden, tapno saan kayo, maya dayo ken mabisinan. So, kaslamat na DJ, na-share yung tatayin kakabsat nga talagang dapat ket mukasano iti pinang desire nga talaga or Jesus Christ nga talaga nga di sa ikagumaak nga talaga nga sapulen or umasideg kadi sa pinaka main source tayo ni Jesus Christ laeng kasi ti ko na ti isunangard nga talaga iti mangpan nakapudpudno nga panakapnek. So, Jimmy ka doon question na, kasano nga maliklikan dagiti na dumaduma nga offer iti lubong nga makan. So, umuna amin nga talaga is the word of God. So, kailangan nga talaga, DJ iti, kanayon ko dapat nga basis, guide, each day nga talaga, tapno tikas taket, yun ba yung masecure na DJ word ni God or DJ revelation ni God kanyak day by day tapnon tikas sakit anak na talagang maalilaw kadigiti offer ito'y lubong digiti of offer na nga pang temporary lang and DJ han nga talagang aglas so DJ lang kanyak clip. Okay. Sige ate. Ito gumaan ka nung asarakem. Ayan. Mukha sa tulang niya talaga at sarakem, di ba? Kaya ka sa noti pa ng raras tayo, di kita'y banbanag mo ka, nadagdumong ka. Kasapulan niya talaga. Kaya ikarigatan tayo mataya. Yung apa nga tayo yung spiritual life na talaga. At naglaka lang
ibati ni Joel Megado. So, it's a reminder for all of us, kakabsat, na we have to really seek God's word, prioritizing Him. Okay, kadigiti quiet times tayo, baka maududin to, digay quiet times tayo gamin, na hanla quiet time na di every time nga ipaayan na tayo ni God iti opportunity to really talk to Him. Okay? So praise the Lord, kakabsat, kadigitay sharing yo. I hope that the viewers or digiti contacts tayo nga talaga kat maka-learn from these revelations. Sige kakabsat, hindi nga rod mat JNT. Sige, tultuloy tayo nga rod nga pagtutungtungan nga kabsat, dato'y kayat ti Diyos kada tayo. At dan sa basit ti problema na, so nalawag nga kuna na ito'y, ti mamati ken ni Jesus ket saan amawaw. So dati ti intayo pagsasaritaan pa may nga punto, ket amok digiti panelist nga nga da iti tatta ket ready da. So kayat ko man nga saggisaen nga awagan no malpas to detoy so ilawlawag da kanya tayo dating may nga topic ta amok nga da babaen iti ayat iti Dios mabaen iti panamati ti ken Jesus ket tayo nga mawaw. Okay, kayat ko man nga awagan ni Brother James. Sige, Brother James. So, kinyak met kabsat, no kasanok ba nga agtultuloy wenno kasanok pa mapadipker wenno mapaunig isa sa unig at kinyak ket di pinag-consistent ko, di pinag-quiet time ko, ken di pinag-share ko at gospel. Ken DJ kabsat nga keep sa adagam di gigamak tatangas lang life verse ko lang nga ag-continue nak lang wenno ag-trust nak lang kini God even though adot sufferings adot mapaspasamak kinyak agtras nak lang talaga kina Jory ang kamot Jory ang kamot ipapanakon agtras nak lang talaga kinyan. Di lang kinyak kuya. Okay, agyamanak Brother James ket amok nga sisagana meten ni Sistine nga mangiburay iti kayat ti apo nga mapasama kanya tayo babae ni ti Diag Sistine. Sige Sistine. So sige kuya. So pudno la unay nga DJ ti adaan ti Ni Lawrence. panamati ken ni Jesus ket saan nga mawaw ko na ito. So DJ ba kasanumpay nga mapaunik ken mapadipker iti panagtalik. At kumusta So- ni ko nam ni Lipot? Kuya, ag-mute. Good. Ag-mute ka. Thank you, Matt. Sige kabsat, sorry. Sige, tuloy ko kuya. So, design nga babaen iti faith nga talaga sa panamati nga ti panamati ko na di personally iti panagtudnog ko kay Yesu Kristo nga all the more ket is mo na lang gayam talaga iti DJ ba i-desire ko nga sa pulen nga kanayon DJ pagayatan na ken no kasanok nga talagang arami din isuna ken no kasanok pa nga DJ ti ko na dito nga ti question na nga mapaunig DJ babaen met lang nga talaga DJ yung personal nga panagipag-relate ko ken ni Jesus Christ so babaen met lang nga talaga iti sa unang isuna met lang nga talaga nga tipudno nga mang satisfy or mang sustain iti faith ko iti obedience ko. So DJ kailangan ko lang talaga nga paunigan pa iti relasyon ko ken kwa na babae iti sa una. So DJ lang kanya kuya.
Okay, praise the Lord. The show must go on. Ayan kakabsat. Dumakat talaga dito ways ni Satan that we cannot really prepare. Wrong sa Japan na kayo baga. Ante masaganaan ko nakmanlanganin. Ayan, nalaklak ang awatin yung ti Ilocano. Praise the Lord, at least we have this, we have this wisdom. The Lord has given us wisdom to really adjust na naman dagiti kasapulan nga pag-adjustan. So anat yan tayo kakabsat, we are now on point 3 ding amin. I think ning kaatatin kat last nga anatatay. Sige, so kung natin, di ba, ti mamati ken Jesus kit saan amawaw, ti mamati ken nagtulnog ken Jesus kit addaan ti panakapnek itibiyag, kasanumpay nga mapauneg ken mapatibker ti panagtalek ken panakapnek mo ken Apo Jesus iti aldaw. Okay, that is the very challenging word aldaw ka no. Okay, sige kakabsat, ni pala ate tinti nakashare, tatay. Okay, sige nga rod ni Sis Precious. Sige kakabsat. So pudno launay dijay nga it's challenging part kanya tayo dijay nga tud inaldaw moment by moment nga dijay nga rod nga maipakita nga mas tumibtib kerpay iti pamati ken ni Apo Jesus. So kasano ba nga obraen detoy babaen laing met lang iti mas naununeg pay iti nga rod ket personal nga relationship kanya na yung intimacy kanya na and tapno talaga nga mas umuneg pay ket di nga min message iti Wednesday ni ibaga itsay nga the moment namin nga mas pinagustuak DJ own ba nga desire ko DJ yung physical aspect ba is ijay nga mas nga maiyadayo tayo ko God. So tapno talaga nga DJ nga umasedeg nakpay and mas tumagker pay jay pamati kanya na katlipatek iti bagbagi is nudiket di mas ipang pangrunak isuna and pangpangruna nga mas kilalanin pay isuna nga mas lumalim pay iti panang amamok kanya na. So jay through his word met lain yung intimacy kanya na kakasat. Okay. Praise God, kabsat. Kita karod DJ meaning iti intimate relationship. When somebody asks, di ba, about a certain person, sino ba kanya tayo kakabsat iti makapanunod no sino iti best nga maka-answer DJ nga question. Say for instance, the concern is something it talks about me. Who do you think can best answer you? Okay, mano tawon na, mano iti mano iti or anat profession na, anati work na, anything about me, if you look into it, siya the best nga maka-answer dito kakabsat. So it's the same thing with what Sis Precious is telling us. An intimate relationship with the Lord will tell us also a clearer understanding of who Jesus Christ is. So di satisfaction tayo kakabsat, nadaduma, di ba, hanti marnek ka di mga gantayo lata. So let us ask the Lord personally. So di kakabsat iti maawatak in that sharing intimate relationship kana so that we can really live out the life of Christ. Okay, the more we get into a clearer relationship with the Lord, the better we understand the purpose of our lives. So di kakabsat, and lastly ni so nalpas gayam ni James itatayan, can we have now Sis Jam? Sige, kakabsat. So, kanyak met ket iti kailangan nga obraen ket to really dapat di strong faith ko talaga nga pag-standak talaga iti obedience and pamatik kay ni Apo Diyos and di dyan ibaga ti kakabsat tatay nga
DJ personal nga panakipagrelasyon ken kuana, and that is one way is through having yung quiet time talaga nga personally talagang amok ti Apo Diyos iti panagbiag ko ti ask ko talaga show up ano ti rumbeng ken haan nga rumbeng nga aramidek tapno no maging agronak pay talaga iti pammatik ken kuana. And halang patingga dapat iti pamati no ket di makita wenno maoy mabuyugak daytoy iti aramid. Oo. Ken dapat talaga ket ag stand nak talaga iti word na. So DJ lang kayo. Okay. Sige, so stronger faith is stronger word. Kaya i-shortcut tayo kakabsat di naawatak. A firmer faith will help us stand firmer. Kaya no kasano ka unag di word life tayo deta mati ka unag iti pinag-stand tayo iti obedience. Okay? Without testing gamin kakabsat ket han tayo nga talaga nga tumibkar iti pamati. Okay? So deta that is really what the Lord is telling us kadating lifeline topic review kabsat. So to sum up, we have the 3 points again, 'di ba? Malagip tayo DJ. First is Jesus is the bread of life. So na ititinapay itibiyag, no one can satisfy us other than the Jesus Christ. Okay? So di bagbagada, we have to take it in daily. Haan nga labas-labas itipit na nga tayo physically, di ba kakabsat? So kasi dapat iti spiritual. Okay? May kadwa, ti umasidig ken Jesus ket saan mabisinan. So ti umasidig ken Jesus saan mabisinan kahit nasa wen, ada nga rod iti kasapulan nga i-take action tayo kakabsat. Even though everything is offered to us, everything is laid before us, una din ti sangwanan tayo, if we do not take action, then everything will become useless. We cannot really receive the satisfaction that we desire. No awan iti action tayo nga umasidig kini Hesu Kristo. Ken may katlo is DJ ti mamati ken ni Jesus ket saan mawaw. I was looking into the sharing it always calls for a personal relationship with the Lord. An intimate relationship with the Lord. Iti mangipakita kanya tayo kakabsat DJ real meaning iti life tayo. Okay? So data iti summary kakabsat dating lifeline topic review tayo before we have our gospel presentation. Maada ka di kakabsat pa iti kayat yung i-emphasize any prompting from the Spirit. Ada ba iti kayat natag-share? Pahabol ba? Okay. Awan, sige. Saklatang tagpahabulen. Okay. Puro habhabol kanya kaya kabsat narigat mo no puro habhabol. Kaya I have to really also pray no kasano nakmat makapag-adjust kadigito nga ana. Although I am tasked to facilitate, I myself is kasapulan na matdigito nga words ni God. Every one of us is subject for failure. So nga kasapulan tinga talaga kakabsat DJ gospel ni Christ. Kita karon tatay kakabsat no kasano tayo ba nga i-deliver deta nga message ni God. Okay? So the word ni God talaga kakabsat is, I want to ask you, why do we have to take Jesus Christ? Ano ba ti purpose na apekad kasapulan tayo ngamin nga kanan word ni God? Why do we have to take Jesus Christ in our lives? Very first thing is because isunalaan kakabsat iti makaisalakan kada tayo. It is not our option. It's the option of Christ to really dwell in us. Tilang part tayo kakabsat is to allow DJ word na nga agdwell iti puso ken panunod tayo. Nakikitaan tayo, DJ yan ti passage tayo, Jesus is the bread of life. Adalang iti upat nga puntos nga pagpuligusan na DJ, kaya't ko nga i-share kanya yung kakabsat. And I want to use these 4 R's. Ayan, upat nga R kakabsat, DJ, nakita ito'y.
So naturally, we crave for the word. We crave for food, di ba? We crave for what satisfies us. We look for something that benefits us. Wano digiti makapag makaited iti ragsak kada tayo. No daddo makaturong mat DJ source iti satisfaction tayo. Ano digiti possible nga pangalalaan tayo iti satisfaction with our achievements, with our position, with the wealth, with the possession, di ba? Kakasta, even the approval of other people. Deta iti do mga makaalilaw kada tayo kakabsat if we look into the satisfaction that is found in others. Ti sursuro na kanya tayo deti kakabsat nga mingkat dayjay Jesus Christ as the bread of life. It is Jesus Christ only as the satisfaction and purpose of our lives. So ana dija umuna nga ar nga makita kasapulan tayo kakabsat nga i-recognize God's plan. Okay? The first point is we have to recognize God's plan. Going back into the passage, ana dijay plano ni God to receive the fullness of everything that Christ has done for us. Hantay yung makita di fullness ni God kakabsat no ti focus tayo talaga kat adat ti lubong. So di iti umuna nga makita, we have to recognize the fullness that is in Christ. May kadwa kakabsat is we have to realize our problem. And the first point, recognize God's plan, di fullness na. May kadwa is we have to realize our problem. No hantay yung nga masolusyonan di cravings tayo kakabsat, it will end up in leading us to sin. Di problema tayo. It ends up leading to sin. Di ba? Kaya't mo tiyag top notcher kas pagarigan, it will even push you. It will even urge you nga ag-cheat, di ba? Kakajay. Because of such cravings nga wrong, di nga problem tayo kakabsat, it leads us to sin. Kat klaro kakabsat Romans 3:23 that all of us have sinned. Kat dati nga basol kakabsat ada iti consequences na. So they kakabsat, that sin will really separate us from the love of Christ. So once nga separated tayo, do you think you will still be able to receive anything from God? Haanan kakabsat? Uray do bagbagatay tatay, Jesus Christ is our satisfaction. It will no longer take effect in us. Kasi antay nga rod nga, connected din separated din nga rod din Di ba? So di may kadwa nga ara nga makikita diti kakabsat, we have to realize our problems. Wrong motivation will lead us to wrong application. And that application will lead us to sin. Okay? So di kakabsat may kadwa nga makikita. And now, the Lord has set this time together kakabsat so that we can also respond to God's remedy. Nagpinta sa iya kakabsat, even though we have sinned, even though we cannot acknowledge God, God is always setting Himself, offering Himself to us. So, radyo bagbaga na John 6:35, nga Jesus is the bread of life. Ada duwang action na di bagbaga na jay. Di number 2, di ba? Kunana, no sino ti umasideg. Na di may sapay, no sino iti mamati. So these are two words that tells us to do such an action. We have to respond to the cross of Christ. Okay? Anything nga nakakabsat, if we cannot urge ourselves to move, we will not really receive anything. So may katlong ar talaga is kasapulan tayo jay, ag-respond ka di remedy or di solution ni God. And lastly kakabsat is, the fourth is we have to receive Christ as our Lord and Savior. So nagpintas kakabsat, everything is given to us. We can have the fullness in Christ. Ngayon na duma, di jala ay nga talaga, awan iti urge, awan iti move, awan iti passion tayo, nga mangsarak. Siya ideubi nga kakabsat kasta, adad talang sangok nga mangko sarsarakan, di kad it ends me up being failed. So deta kakabsat tiket kung apagpuntusan tayo GNT, John 6:35 first is we have to recognize the plan of God. He has given us the fullness. May kadwa, we have to realize our problem. Nurong DJ satisfaction tayo, it will lead us to separation and to sin. And may katlo, we have to really respond to God's remedy.
Jesus Christ is offering Himself to us. And now, we have to receive Christ as Lord and Savior. No sino man kanya tayo kakabsatihan nga klaro iti understanding na of who they are in Christ and who Christ is in their lives. Dua nga factor lang tayo. Who is Jesus Christ in you and who are you in Christ? Okay? You have to receive Jesus Christ as Lord. Once you receive Christ as Lord, it only tells you that you are His servants and you have to take part kakabsat kadeti nga working ni God. So deta kakabsat DJ, ibagbaganat itoy. Being Christ as Savior, on the other hand, we have to acknowledge that we have sinned so that we can also acknowledge Jesus Christ as Savior. Deta lang di makonak. So no sino man kanya tayo kakabsat, iti i-remind ni God or awagan nga talaga ni God. I want to invite you through the word of the Lord in Revelations 3:20. Kung ano jay, dengge madtuyak agkut katok itirwangan sa sino man ang dumngig sa sino man ang makangig ititimek ko sumre kaktukit agkalang lang kami amangan kung ano jay. So the Lord is knocking at the door of our hearts kakabsat. It is not by accident nga the digitay leaders yung alang invite kanyayo in this lifeline review. It is the calling of God that each of us will really have the same Lord and same Savior, same satisfaction and purpose in life. So that is Jesus Christ. So the all one kay lang kakabsat, it is simple prayer and I encourage you to really follow me in this prayer. Let's pray. Father God Almighty, we thank you God for this time together. Amok Lord God nga nagbasulak, ket kasapulak iti pamakawan mo. Mamatiak, ani Jesus ket natay, iti krus kalbaryo, para kadigiti basbasol ko. Ket dito nga oras, awatik ni Jesus, akas personal a Diyos, ken mangisalakan tibiyag ko. Agyamanak, nga sika iti taraon, amang puno iti amin nga pagkasapulak, Lord. I receive you as our Lord, as my personal Lord and Savior. Dito nga rin ti idawat ko, itinagan ni Jesus nga ako mi. Amen. So kakabsat, I hope that you really have received Christ as your Lord and Savior. So ang tiliplipatan, di kakabsat, duwalat ta deta Lord and Savior. He is 100% God and He is 100% man because He is the one who can mediate us to the Father. So deta kakabsat, di jaya lifeline review tayo. I hope that we have really understand. Okay, maratel mat dati panunod kan kakabsat, we have understood the Lord's message unto us as Jesus Christ showed His faithfulness. Okay, sige nga rod kakabsat, intay matidiyay announcements tayo. Okay, we have certain schedules kakabsat and this calls us to really be faithful since kunanadjay we have to take in the word of the Lord. The 80 lifeline tayo kakabsat, that is every Wednesday at 6 to 7 p.m. So encouraging everyone nga talaga we have to log in earlier than that set time. And of course, lifeline topic review na naman dyan na-discuss for this week. There are certain groups kakabsat nga manghilawlawag kanya tayo deti nga lifeline topics tayo. So that is from Monday to Saturday. The IPF every first Saturday of the month, that is for the whole ministry. Freedom in Christ, that is on March 26, 2022. No sino man di may prepare, kan nagpre-prepare, let us help them understand also the Word of God. Kas namin titi kakabsat, that is Sunday worship service tayo, that is 8:30 to 10 a.m. live via Facebook page and YouTube. Nga mabalin tayo mat nga tumabunong kakabsat idjayanti venue tayo Cup building, just connect to your leaders. And our PSOL class, digiti agad advance kakabsat nga nalpas iti FIC or Freedom in Christ digitoy. That is 1:30 to 2:30 every Sunday. Okay, so deta kakabsat nga rod iti announcements tayo. If you have more questions, if there are some clarifications, you're always free to connect to your personal leaders.
Aya, sursurwan tayo kakabsat, connect ka digitay leaders tayo. I myself am reminded, nakasapulan tayo detoy. Sige nga rod kakabsat, for our closing prayer, may I ask one of these panelists to close in prayer. Niyaw matay, gwapo nga kontak kon. Napukaw maten. Sige. Ayada, nagsubli. Nangag nala, di gwapo, nagsubli maten. Okay, sige nga rod, may I ask Brad James to close this in prayer. Brad James? Sige, kuya. Sige, let's pray, kakabsat. Father God in heaven, we praise you, O Lord God. Thank you, Lord God, manen, kaditing oras, when no kaditing revelation, nga na-learn mi itang rabi, sikaw God, kimang ang sa puso kinyami, O God, when no mang dukat di heart mi, nga ipanyum mo talaga, O God, nga ada talaga di application, o grain mi, O God, nga tapno may i-advance mi, O God, di gospel you, O God. Tutuloy ka, Lord God, nga kana kami ti pamati, O God, nga mga obra dagiti sa oyo God, or JJ will you, O God, kinyami. Sikaw, God, kimang patib kerpay, di pamati mi, kanji love mi kinyam, O God. Continue, God, nga to love us and to be faithful to us, God. Ang kastami kinyami, O God. Nga continue kam lang talaga, nga to kayo, God, when ginagan ni, O God. Ito karti dawat mi, tinagan ni Yesu Kristo. Amen. Amen. So praise the Lord, bro, for your lives. Thank you, sisters, Sister Precious, Sister Jam, and Ate Tin. Okay, at dapat iti kaya't yung pahabol kakabsat, digitay contacts yo. Awanen. Okay, good night ko na yung met. Good night. Sige nga rod kakabsat. Thank you for Good night, everyone. good Good night. night, kakabsat. Good night, kakabsat. Good night and God bless. Okay, thank you so much, kakabsat. Thank you for joining us in this Lifeline topic review. So God bless everyone. See you again next Good week. night. Okay. God bless you.